Inilah dia guys, mual opung si jabat ya. Biar kalian kalau mau siul-siul ke mual opung ini, ada permintaan kalian kepada opung belajar na bulan par dengan bahasa na bulan ini. Siul-siul tu da opung, semua kita berdoa pas satu pangidota tu tatapar dengan bahasa na bulan ini. Tes semua udah salah ni opung, tes si jolo-jolo tubuh. Ano pa yung matong din na salah na to hita, makurasi matong din na to pa matakta. Matong to oras. Apa hamil po. Inilah dia guys, lokasi mual opung si jabat di Lumban si jabat ya.